And another thing, enye into sengiyibonile ngisayingane beke ngibone ekhaya nje makuzobanjwa inkukhu izonqunywa yabo kusuke sewenziwe islima ke lapho ke uma ungaze wenziwe islima kinobonga mawuyingane nje ungaze wenziwe islima kuvele wenziwe islima kuthiwa kuzobanjwa inkukhu namhlanje mhlawumbe uphasile kanje kuthiwa ijaho wena mnikazi wayo wena ophasile ngoba inkukhu yakhe izodla hayi lengane namhlanje ubone ingane ayifeyila kangaka sahlatshelwa kushiya inkukhu emakhaya sibonge nje sijatshuliswe ingane thina sakho la sijatshulisa uhlatshelwa inkukhu kodwa ke mawuzoyibamba le nkukhu khona into ayenzeka la mawuzoyibamba nje le nkukhu there is something yayenzeka kuthiwa kuyona yenze ngathi uyadlula wenziwe islima kona lokho yazi inkukhu iyambona umuntu mayizoyibamba ayipheke ayikho into engakutshela egazini ukuthi ngibizwa ukufa namhlanje iyabona inkukhu ukuthi ufuna ukuyipheka mfethu ufuna ukuyenza chicken lick iyabona inkukhu ukuthi ufuna ukuyenza chicken lick wena kuthiwa yenze ngathi uyadlula khona uzoyibamba inkukhu ivele ikubona inkukhu isile noma inengqondo encane isile ikubonuza inkukhu ukuthi lo uzongibamba lo ivele ibale kuze iyakubona uzoyibamba yabo izinto nje ezikhona ezenzekayo guys isayingane esikhulu ukuthi nje kakuthiwa yenze ngathi uyadlula yabo kade njoba wenze ngathi uyadlula ila kuthi uzoyibamba khona ivele ibaleka inkukhu uyoyijaha inkukhu wenze ngathi uyadlula inkukhu ibaleka ayinandaba nokuthe ngathi uyadlula inkukhu iyayibalekela inkukhu